Velika mi je čast da vam se obratim na mestu na kome je sada već davne 1944. godine sahranjen Beograd. Pokušajte da zamislite kako su ti dani izgledali. Jesen 1944. godine bila je divna, baš kao i ova 2019. godine. Dani su bili sunčani, a ona je bila ispunjena nadom u srećniju budućnost. Bližio se kraj rata. Narod, izmučen četvorogodišnjom okupacijom, željno iščekivao taj dan. Ali ipak neka čudna ushićenost se osjećala u vazduhu. A onda su došli oni, oslobodioci. Bez ikakvog povoda i samo njima znane mržnje, zavisti i straha streljane su hiljade Beograđana. Možda zato što su bili pametniji, slobodniji, možda zato što su umeli da misle i da oštro podignu svoj glas protiv svakog jednoumlja i diktature. Protiv svih onih koji im zatiru tradiciju, pradedovsku veru, gaze krsnu slavu ikonu i hule na mladog kralja Petra II, sina viteškog kralja ujedinitelja, ratnog druga svakog srpskog vojnika za svih onih teških 6 godina vojevanja od 1912. pa sve do 1918. godine. Smetalo im je i baš u divnom parku kraj Kraljeve česme, gde i mi danas stojimo, koja se nalazi tik uz kraljevsko imanje Karađorđevića, besomučno su streljali hiljade ljudi. Zemlja natopljena krvlju i tragičnim sećanjima brzo je zarasla u šipražje i korov. Nikla je prava šuma na humkama nedužnih Beograđana koji su morali biti zaboravljeni.